Nene nkuru farini Uganda. Omwana Joseph Kaiso Uganda. Igagosoma Maseno University. Igor mambia kanga kiresimi tukakwana nere. Aganti mama ntumire chibesa. Ngakane semester. Ngabwatanga mutumire chibesa. Kana kora kumutumira chibesa aganti bona mama ngwenda ndingakane. Mate munchencha akikora. Aganti nanu meta attachment yane mbusongera bwa kuti. Nkamatebie Kaisone ni manyete. Bona ngakora tukakwa nere ngamateba bona njitiganda ara kolega siana. Nkirete mara baiga. Nganyoro mwana uko ngakira sinjo ko ngakira siminga mwakwane na Kaisa. Kamteya. Kaisa ate bango chale. Nigali mali. Kamteina ndinki yako chakulia yake kogera na mutumira chibesa. Ngaya ya nigali mali. Onte biringo charo onte biri mutumira singi 200. Kawikata oningo ngakira ali simya ntebi sababu na antumira chibesa ichi. Tiga mara ko paisa mocha iga. Nyore simingo wakiruku ena mbengeni. Mboli kunaye mama Kaisa. Batebi. Ndayani wanyuke. Andinko arwarale. Mboli ayeningo. Ngaya yanje. Ntu twanyaro mwana oyo igakaire. Matega igaminyingu. Abanywete eliogo. Ngababuli anywete eliogo. Minyoka gocha abuni nkanga yinga mudenya machi. Kuchikogenda tukanyora abantu batenine basokera bana kurusika bayiri bale ngororo. Batenine batoligereti. Kangira kuchime. Bagante yayo mwana oyo iga. Twamusugurukeire. Lakini ndendo buguma bwaye bwelshi. Mwana na Kaisa namanyorete kareire gitanda iguru. Mwana na tarwarete. Ali agontenga mama. Otebire twamboke mumbu tujukura kwania nyaboke. Tujukumukwani nkiragi. Nalibona nguja nkumire birero tata mwana one. Kumiro mojo korona gaki. Na chaga chakondora kondwarite. Igacha konga kirukwae.